Assalamu alaikum tuğanlar. Ben işte отқан машинаны көргенсіз қойын сіздерге. Шындай Джек. Пацы решают, как из нее вылезть. Пацы мечтают о богатой жизни. Тоже хотят тратить, тоже хотят иметь бизнес. Пока папины дети брали. Папины деньги. Мы наждались бумажки. Каналға қатталауыз, лайктан басауыз туғандар. Көбі көріп отады, бірақ каналға қатталмайды. Тургеновский. Кеттік туғанда ішті баштайланды. Бүгін 12 саат іштеп көрелші қандай қанша шығады екен. Қолдан келсе түн 12-1-ге чейін іштесем жақсы болады ғой. Түн іштей алмайтам. Второй маленький, один год Сергей, а второй маленький. Почему он Давай наше кресло сюда. Если мы свое кресло поставим, давай наше кресло, на коляске занесу его домой. Дарина, отходи, папа посадит тебя. Все, Ромошка, садись. Все. Ай! Подожди. А ты убрать не можешь, что ли? Так, коляску закинул? Да. Не поедешь? Нет, он не поедет. Қанша дегенде 800 деп қойдым еді. Көрші учет келді, азыр келіп жапсам 1000 сом болады. Баласы 1,5 жашар екен. Оны бустерге отырғызамын дейді. Екіншісі бар екен 6 айлық. Оны кресло отырғызамын дейді. Менде бустер мен кресло бар. Шондай заказ қылып тұр өзі. Шондай қылба қылады туғандар. Шондай біреу жақында қылып 8-10 ай түсін аранда 9 эле жаш болчу аэропорттан алдым эле, ремен тагып койдум эле. Келе айтсам ремен чечип коюптур, ай токтотуп көрүп калдым, мага штраф жазып берди 3000 дейт. 3000 мен төлөдүм дейт. ИПга деп та кол коюп бер дедилер, кол койбой койгон, мен ИПшник эмесмин деп кетип калганмын дейт. Азыр эми ИПшник мага 100 000 штраф келди. 100 000 төлөйсүң деп атат дейт. ИПга 100 000 штраф келеби? Ким билет? 100 000 gelmese gerek, maksimum 30 000'e çeyince yazış mümkün o ipışlık. 100 000 dese çota ben de işemeydim. 100 000 ötele görmez mi? İpışlıklar var mı? Bilgenler bolsa жазгылачы. Чын bu kalp bu 100 000 ipışlıkka жазышы. Kıskası детский жоқ алып агылады. Так, бұл жерден сходня жаққа келдім. Сходнядан hem қайра Химкиге берілді. Жақсы болды. Кеттік. Так, метро планерная дать 1,56. Кеттік. На планерную, да? Да. Ничего, если я не буду закрывать столик, не хватает. Спасибо. On 2 minut 729 rubl deydi. Менен берди. Будан алдын лобняга бердиле да. Лобнянын да үстүн экен да.
Geldim ele özü жақсы эле келип жеткирип коеюн деп келсем 3 мүнөт күттүм, чыкпады. Картадан карасам, обратно реже пробка экен да. 16-нын көзүн карабай минусмен, атмен кылып туруп. Кечине күтүп отурдум эле, мындан 53 километрге берди, 1.37 менен. Бустер жок. Бустер дегенде так, бұл баяғы екен, 1 сағат. 1 нормально. Кеттік. Лайктан басабыз, лайктан, каналға катталабыз. 55 минут 2077. Здравствуйте. Астафовское шоссе, да, идем? Да. Шербекке келдім, 54 минут 1390 рубль. А затем поверните направо. Шул жерден эле кайра 1.72 кайф менен берди, бирок каяка берди билбейм. Orulardan darısı ye, жүрүктүн кагышы. Бир көргөндө жагышып, мүмкүн сүйүп алышым. Күндөрүмдүн барысы сенсиз албаймын десең, ой, yeah. Сүйө албасам, жүрөгүмдү 3 минут 841 дейт. Щербинкадан Светной бульварга келдик. 56 минутта 1570 рубль. Так. Ой, пойдем. Пойдем. Ай, пойдем. Ага. Сейчас. Да. Так, Люберчиден Шолковскийге келдик. 3-9. Здравствуйте. Можно сидеть еще? С нами еще. Здравствуйте. Химки Зоя Космедемская, да? Да? Последний заказ, акыркы заказ. Так, 23 минут 978 рубль. Домой менен как раз үй жака келдим. Ровно 12 саат иштедим. Жакшы болду, ага шүгүр, иш жакшы болду. Канча аренда, канча өзүмө калат. Бардығын жазып кетем. Сіздер бірден лайк басып кеткіле, каналға катталыңыздар. Дағы жақшы видеолар болады. Барыңыздарға аманчылық, денсаулық. Заманыңыз тыныч болсын. Baby